mwirigiro bwakwa murithiria wa Meru TV uri na Alamisi endongi iri tariki 24 mweri ni mwanja mwaka ni 2025 kakwatweni kirinteto cia Meru TV muthenya bita wa Tiri Mbabu na tukiambiriria kariba miwine kiolo na wandire ithiulunkirite wondi ya Karama icio mbunge kia Tigania East ni batethukite na weru bwa stima kuma kiri mubunge Mpurwa Buri haraba kiaribu gwite weru bwa batetheria kurita ngui mwanya mwanya nkuluki ni basokirete mubunge Mpurwa Buri nkatho nontu bwa kuyuria wirane bo mwandiki wetu wa Nteto Adams Muturia wa Thirinja katwambiririe na ripoti ye. Para maigeretia kobera ibaya sana no nto ba twathira jitima tori ya mundu ne meka githomba de magoro lubeta na ingi bangoretwe no nto ba abu wile ore na ba kinya majimi mona kwa mokoro na to nini ko ibaya sana ito kwa na wero to tumira mautata to tumira ni laiti ito kuwa bajokeria nkala na bakwa Neke naona kuirukune nekira kariba miwine na kiolo ndia Karama giciumbunge ke Tiganisti barabara kiti o kiroero bastimani mbunge wa ciumbunge ke Tiganisti Mpurwa Buri boya no to wa mwesimu wetu utura ilistima batu etango 1963 batu totona wero ku totore mundune batu mwesimu wa ukobwe gabu boya kapisa no ntokuthia tamanto yara towire oi kurika na boya twiro rwara no twirere woko oreki okuruka watu ikira stima yoine atatu ikirere o moni na njara itwakirere. Nimekaa hapa kwa shiwa miaka 8 na hiyo miaka yote nimekuwa nikingurumisha generator. Hiyo generator inakunywa mafuta kama ya 5,000 kila mwezi. Na sasa sisi ile muujiza mimi nimejionea na macho ni kwamba nimeona watu wakibeba mita kwa mikono yao. Wanaambiwa waende wanakuja kuweka, sisi mita yetu imewekwa. Kuna makanisa mengine nimejaribu kuweka stima, nimeng'ang'ana na mita karibu nitokee, lakini hii imekuja tu mara moja. Na washukuru sana wakubwa. Mungu awabariki. Kariba beteririe kinoko ibuwite Mpurwa Buri na rikitwe bori ore na berira kibaromba kura na nandi bachitete bageta na mbere kumba kwithira kimugwata mbaru kinyakiri githrono ke mwakongirire 27 natwe twakonyo obwo ndukurita ngui batwe kere raundi tora bakwira itamwe mwe batwe twe mwata mwenge nenge na ingwetekia oma ngwera oritete itoweretwe nonto gwaune netete apere eraritero ko kinya ukiura mwanka evira oni kutokeria ngaikalo nanga wa mwedimi weto to mwakura renge na renge ngaya gotharime amana na baraka kuthiatete to kuona wero to yeta mega mingi muno oni ne mwakoro lubeta tona kawalo ya kau ambu bangoretwe nanga wakaya zarime majimiwa na abotenye kuenda kuna mwaendera amen. Kristo makanisa hii pambireta wire mheshimiwa ituo keke to mwete kure nyingi sana eto mwere thina eto ni imwe tugwa twaria mantu alina na arakongi mwere batwe antu bantura na kanisa thina eto istima na bambere to kithire mwa report ndakanda tukwana na mheshimiwa ndamwira ngutumwa ni antu bamiwine ambira barenda etuketa stima na bambira ukioba ikira stima kura ira onere 2022 twekinya 2027 bakongela na barenda ukuringira chionde itumene na bambira etwoke kina kura nkulukie mananana bambira mheshimiwa mokyo kia wankana ntura barenda wikira chionde kabone pa uteka turo menyaka mwe. Ni vizuri sana kama Wakristo na watu kuongea ile ya ukweli ile iko. Hata kama siasa iko na siasa wenyewe wanasema ni mchezo mbaya, sisi hatutaenda hiyo njia. Ni ukweli tuliomba stima. Na yule tuliomba stima ni huyu.
Na hakika stima zimekuja na wakubwa wa stima. Si stima imekuja. Loi stima itereja. Twakongo kaeni siasene onto bwadidwa karega kuga ibu. Onto bwadidwa uga ibu bobo na bura kwebu kenda uga idroi muntura uga onto kwebu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tumepata stima, sande iko. Sasa tumeweka generator itakuwa tu standby kwa emergency sio zingine. Asante sana viongozi. Bwana wa amani wabariki sana na Mungu atengeneze njia zenu. Na hao watu nilisikia wakiwaambia kura yangu ni ya bure mheshimiwa. Mimi ni mtu wa Mereto huko na kanisa. Sasa nyinyi niliwasikia na mdomo wenu. Kanane atia. Ninda igero na kanywa kenu kukiuga atire. Bondikira te siasa koringa. Ina igero bokero bichi ya mheshimiwa stima cia thara meoine. Ule okareta stima bwa muringira. Nilisikia na boti gyokira ora bokira. Imainda igero bokiuga nende stima nonto ikothara. Na ninko cia thara bomwe kura nonto ni bwa mwirire. Ukae katika munobo wenu yale mulisema. Noe muromeri orekirotera Mount Kenya East nombete kwithira kiwa stima ire tirikulogira mporo abori orano etherite akitiera koromba stima ikuma kiriro angiro rire kiutira karibaba kumba kwithira bakiona werubo. Lakini kwe na anto bena tomiromo toku angolongolongolongolongolongolong hati uindete stima areta stima nete onteru arete yake na nuarete stima kwe wenye irangare mlaki yanji kwera anto umenie wote yo bwetrete sibo watishwa. Kuna mtu amekwambia hapa wende kwa kwenda nuarete stima naye Antoni areko eruare botra na nuarete stima Antoni hao botra isio ni mheshimiwa mporo abori pau baike thakene baichidete naure batatoro na ukithakene bakeya na bairo mheshimiwa mporo atobakira 2027 na ibangete bitiko ruma ni torere papambane patamane ndabene venye mhesha amesema generali it doesn't matter wewe umetoka wapi, si ndio? Kama nyumba ni ya matope ama ni ya mabati ama ni ya mawe, nyumba zote zipate stima, si ndio? Na mheshimiwa hapa ndio ametusaidia pia kama Rere kuleta stima, si ndio? Na hii Tigania East ametusaidia kuleta 60 million ya matching fund ndio watu wapate stima, si ndio? Na hii mradi hii ya Karama inasaidia 300 households, watu 300. Na mwenye kuomba ni Mporo Mtwabori ambaye ni kiongozi wa viongozi ama General Gomeru General kanako wange utonge katema na oro ngameleta manto yombe ali areko. Nkiripoti na Meru TV kumatiani mbitanta msimuturia wa Birinja. Tutana mbere na nteta cietu hatumiri barabara ya kuma kwa Gakoi Mbwingeru Kagoma Mwanka Kithurune ni bumurite kuria mubunge wo Kirimangushine kubathondekera barabara nikenda kwagirithia ugendi nyuma ya barabara kuthuka bunene haraba kaire bawite barabara ni aruri ni wari rais wa ukabere Uhuru Kenyatta nikende yekirwa lami onto butakinyanira mwankira rware turi Jeff Ogituma no inasio Njireje ndinama yarunjirwe i president Uhuru Kenyatta miaka ire ari wathanine na kuma ikuronjwa itonete contractor o baire bakijaga kuthithia njireje bakura na bageta igitara mbura mono tokere maiko metumira na kinyara gutena mbura janande ni thuki mono miguru eminge kuma ara etigirirwe ruterwa Mbwingeru Mwanka Kithurune. Bonge menya kuwa ikuga barabara eje ni kamatete livelihood chanto baba inge mono na services nyingi mono tukatara kuma Mbwingeru Mwanka Kithurune twina chukuru mugwanja ile itumaira iconnecta wi barabara eje twina ibanda bya majani bitano twina correction centers chieria 12 na manto ja jonde jatumera barabara eje kuma Gakoi wita Kithurune iketha kwetha thai area ithina ngare kwejera ibikibiki guchwana ndo ntonjera ne thuki utenga umba kweje gatweka ngashuma kwa ura bikibiki iteja na ngare iteja ana bateta skuru miaka ikuthira tu igite miaka euru ikuthira miaka 10 kuma ronjijere tathithwa ingi miaka 5 kaitete kuthithwa kuthira itithithitwe mini road eje yeto ni tutethagia muno kiri
kiri kumeria into bietu bioremi especially kwa ura into bitha bikori bikomba kwithura itakomba kumera kana biashara bomba ku gain access kiri kuja kugura into bietu so i request yetu kadha komba kuombeka barabara yetu kathithirua nontu itukuona kuma kariene kwijaga koi contractor urio kuri ngugeitete nthongi ne okenia maetho jantu itukuromba kethe tenenkani contractor akaketha kuronenkeri ni romba tukuromba mwesiwa kirima ura akirikiana na continue kana njireje karabwega barabara eji ethirwa ni nenkaniri kiri contractor nontu bara twithirite tukiona bakija ground ine tuonete baire miaka eu beja bakeja kidogo bakaura na kwethirwa ibanenkeri turomba kera batuchenjeria nontu kwina contractor okuthithia barabara kuma kariene kujaga koi tukuona gukinjaga mono ere kwendereao tukiromba ethira muntu ugomba kunenkerwa mbere au mau agatugwatithaniria kuma gakoi monka kithirune tomba ukarabwega boja iri nabu ethirwa barabara eu itinenkaniri nontu no ethirwa kinya itinenkaniri contract ikumikira rami tukuromba kera ikonsinde kumenenkanira thaiji kenda yumba kuthithwa na kuombeka still no tugo propose kinya muntu ura nontu itukuona ngugire akurita na ni nguginjaga kuringana na bautwe mbeshe u kethora gako makuthithia ni ndevetwo uju kuthia njana tukona ngwe ni thongi eje a continue agwatithanie njireje tugita siasa ene tutukonda eje tweke part and parcel ya kuromba nayo kura turu kuromba tugeta kura ne kairi njireje tithithie tugutweka ni igatonya ruterwa siasa rokuga ate oni ndibandura nkabuthithira njera nontu mushwa kirima nare melo kuthithia turu kuromba ugwe kirima igitarije tuli aja mbere twita siasa ene njireje nontu ne ronje na ne tengo mbeshe thirikari at least jadai na metaro mono kwina kwa kwina sub delays thithiro sub maintenance tukinya gwetera igwaende kwithira ikirira to barabara eji baraba kumitumira thai tukoreokia as we speak ne gwitia fast end ne inkoromba mubunge wetu mheshimiwa Kirima gukorukira bagwatanire na kera beje imenjitri ethera ni grinding kana mantoria ya komba kuthithwa at least tuona gukurukira nontu taito kwaria barabara ekuma mbunjaro monka kithirune itikumba gwitika na itukumenya mheshimiwa wetu ni supporter wa thirikari na itukuromba nandi thaiji areo tumbe kuona matunda ja mega kuma kiri thirikari na tukethwa nandi na tukigwirirwa mantu jau na tumba gukaria thirikari na kumukaria nontu bangwiraga turitira na akari na turi bakiolokia mutina Bethel njia Igembe Central ni baumirite na kuria MC wo Mwenda Ali kubalikana na kubatondekera barabara ntereu haraba wete barabara nithukangi njia yonthe yabura tukumyetwo ni mwandiki wetu wa Nteto Murithi Waba twapitaga thire kuma kiolokia muti mathina ya tukilugirira muno batwe tutina barabara ndene njia want nonto muno rira kinyange kuruyitete matanete nire kuria thina muno nonto mwegura tikamateka bikibiki utengale yomba okeloka boyelle batwe thina nge twenyo Burundi eroe na nkaromba mheshimiwa wetu athirikane batwe na Bethel kioloka muteke je Bethel itorindete meberethi ende rodi ro twatile ko ritarwe sendie yero kelangere Bethel witro Bethel anilesi nanga batwe turire torwe rutererura ponge na bwo batwe tukwenda sibitari ntureje bonge na bwo ntegolwa de kuura mheshimiwa wetu nwe nacio mietu twekirwo stima kenda tukara ora nturo ingi wekirwo stima omicie na kenda na bathoma kinyo tuko nonto batwe muno mautata ya witangarama nde tukaromba rere romba ke mheshimiwa atwekirwo stima ora ingi ciekiri na ko wekirwo bururu nya batwe ke olone tukone atutianiri kalimbene ikwekiri stima se last mile na wo musie yoga na mustima wo musie yoga na mustima lakini batu ke olone batu totomba wekirwa ito kuona ntora inge imbinge sie torwa ikingi bia wekira stima lakini batwe ito tinyuma nonto stima siekirira sie barabara ake lakini sie mesie itekiri bora bonge kore barabara yume takangeta Kaotene Kalingene
yumite au ikenama yatura konto mwendwa yachoka ibati kwinama monka yatura marioni barabara eu ni umwe na mwera nanto inao bari ma na bati kuona okulukira kinya bari mete bia kora bio bateona bio kamata kinya bikibiki itikila ito kuona njira imwe ichiokelo na bikibiki lakini eu etombo okelo nyi bikibiki etombo etera kinya ntiri kinya ng'ombe chiongwa isiebere barabara eu kwou barabara eu ni yaka ya itigene na twaromba kinya yo tumwithirwe awekirukira kwina mwe mathieti ne yete o ciane tero pio itekiene yetia o kila mtu athura MCA u akamirukira ametia enge ni ekia mesa ndie tore limoro hivyo yake ndana betomba ikuendelea boya tuthirikiri na ruono rwa mwanya ukoni mbeu mbithi na urimi haratumurikite burambe umbithi batonyete kiri urimi irinjire imwe ya uswa mbesa uri rwari rwa mbeu mbithi wa Siangwe rutite na mbere nthigurune arabu wite kuria kwandikwo bisine tumuthia yo manto na muntu no atonye kiri urimi na akaumba na uturune mwendo leiboni no ina ruono rwa mwanya tonto ni oma buruinya ya nthiguru embeane urimi bobo ya buri na umithio na nikio kiri ruono ruro mwanya tuleithiretie mbeu mbithi kuma kuntu mwanya muno gicigwa mbunge kia Buri na bara batonyete kiri mantu ya kiurimi iri njira ya uciukiria na kwalula miturire yo aratwaraniritie na boya Paul Mugira kuma ntere cia Gakando wandi ya Kibiricha urori mainto mwanya indi akainyelia muno urimi bwa matunguru mbithirito ndi mwandikwa obichine nyingi still ndathomera kosi ijo thondeki bwa machini iji computer na thimu ndaritana ndona bandu chitegutigia urandingia mono mpumbite kwithwa ntonyete kiri urimi bwa imera ja matunguru caria nio priority ya nene buru nontu gitunguru ikio kina mbechere nyingi kiri maketha ya munda na kwa unontu Paul neretie nguingi mwanya ariwa nguije ya urimi nitwikite yoguni na baita muno kiriwe urimi bwakwa bwa gitunguru ria ndarima buru mbatere kurita tani 5 cie inkai na kwou inchibanga uria nkomba kuanda gitunguru kia inbreed gitunguru kiria gikarita tani 5 cana ndi mpandite gitunguru kigwitwo Red Aren na wata gitunguru ja giki gitinyiira gram 380 380 grams kwa iku gitunguru bibio bitatu ibatere ukinya kilo iu ni sabure ya murimi ugati utara wingi bwa kiria ukurima kenda umenya kwa approximate kiria ukona na kethiro ukomba kwira muchara waritanie biria bionthe utumirite na wiongi ura tuwatanirite na kwaraniria nawe ni friend kirimi kuma Michogomone wandini ya Kirwa Nari nora watonyere kiri urimi bwa kurithia nyoni cia mucie ya nguku mbata kanga na ingi kathumba iki ya youth baba ingi tukara tukiuga itugushwa ngugi itikoneka itwathomerera lakini uti ngugi na nontu boma ntego ni ndonere kaba the little that I get kuma kibiashara ira mbita market nkabire project ya agriculture nontu muturire njo tha utire into bya kuria byomba kwaga ngugi kana produce ira nguku igwite yomba kwaga ngugi yomba kwaga thoko so iyo ndamwire kutonyera kibiashara ya nguku kirimi arua wekenda bwithie mbesa kumania na urimi bo enda cia nkala iri ichui onto akwendia nkala ciongwa iri njira ya validation biashara yakura muno mita mbithero nkiuthoro na yankara ira nguku ira ciompa ndothrania nkara nkagwikithia ngakomorithia nkara ndakomorithia nkara ira antompendia nkara chiringi 20 kana 25 nkamea value ngakendekie chwiki antukwe mo chiringi 120 kana ngakendekie chwiki 1 month chiringi 300 ornamental bands na chio mbithiro chondi na chio for a time mbithiro ndina brand chango koja Brahma silk Pekin Batam chonde ndina chio na nyama ja fantail mbata na chimbithirito nacho bata type geese mbithirito ndina Ruen mbithirito ndina White Turkey mbithirito ndina Royal Purple mbithirito ndina Guinea fowl na chonde nditha ya kiri farm ije yakwa
na nyechongo mbonete nyechongo china utethio muno kirioni nontu rira customer kwithira jirite chwie jona bansi na ore chithongi akethira akichitamani na nkethira nyongitire market wau wau kwina kinyore mibonge bo mwanya burantu baba inge batisi na burani bakurema mainyo aranteresia tutu wandine roirerwa rera Maureen Karamta atonyere buare muyuthi untu burabo muritaira mboleo ya kwenderia arimi bangi na cionera mbeca ithe yorimi bwa vermiculture na farm wekwa ito Benin Organic Farm. Benin ire maanisha it is an ideal thing igento kigeretwe na ikionekene kina maumithio na igento ki legit kabisa kina ige produce ite kibaraba tumirite nionekanite kwina maciara i special manginyo jereja tumairwa ja ojukia waste from either your farm tugimborio ng'ombe mburi kitchen waste intobiria wegerete na uome wamba kwethirwo kimejukia wekira ku manginyo jaja komba ku break down waste yeje ne produce orio urimi bo Karamta arua ibokoreto guni na butinyila cia muntu muno kaita kara buthiatira youth no ba focus keyo nonto one ititumira itina ngarama nyingi kigo construct na inyo na daily basis routine irio kamitikaira care itigwitie mantu jama ingi kumania na kwaraniria na youth bane umate bo baitonyethetie ngui neje nontu bo wacia ngui buru cha most of us bara tumite na aja anje ichia na aja tuthomithitwi community ario gwita babuthithiria maketha babuthomithia ukagwata degree eku leba ubonere o graduate o karanja one nije bamubate amba utegethe ora graduate kana ta graduate ukero ko tere skuru ga weterio chetha nau so jabatwe antu baingi batu criticize ite bakiugari babuna te bombo karanja nau na bo graduate te budugani tinangu gikauma so antu bara baingi bekara bekwira mtu umaira townini no kwe connections bakarigwa ri umirire town no ina mantu jama ingi expenses no kwenda nyomba no kwenda bia kuria no kwenda ngarama utiumba just gweta town just hini hauri wita kwambia life now no monka withira wina something kana someone ogugushikilia ntuko ya royo tukawatanira na ataalamu mwanya bakiurimi na barabara mustari na yombera gutetheria ntukembe the mantu na yorimi mwende wa laiboni rogononero mwanya. Riboti ya mwendo laiboni yetu kira katanta kirinte tosi yetu muthenya yurwari ndira wina kaita kakea betawa tiri babu